joto taku khurongno an khapang hamjakma yaparo tei khulumkha ang tini tei kaisa topic ba issue no tui nirok share khaina musu haipan ang sikang miapro baba goriani puja paidrop ke asa khai joto no baba goriani hamari yasak khna hnai joto no dudum dadam ke khatung mela rok bungkha baba goriano celebration khaime bisi tongtholaikha haipan oro ang sanom sumake ani ke belai kha khamjak ani belai kha khamjak tam ke ang asaimani area telemura area go an paraganda go hadupa hi tongu hadupani kaisa church hadupa resurrection catholic church na borok bai kaisa gate naithok klai welcome ni gate khaijak lamango ge aronyo peace be with you ni suijak a gate do obhaike suijak peace be with you they welcome to hadupa resurrection catholic church ni suijak gate norok nubai khana phiaba BJP ni administration telemrani ngui borok bono thangai khulokha khulokmani pore hinkha ke obhaingkha norok nukman khana khulokmani pore ke a welcome suijak karikha ge obo hai suijak to kaisa parao obo hai suijak welcome ni gate rok suijak ke abto civilized ni chinno siklai civilized ke tongmani chinno siklai joto no janjapara area ro obhake sui welcome hne ge bosi khulokjagai paihya tam bagin abo christian church ni yak bai snamjak ge abhake ruling party khaimen bagai ang belai khena kha khamkha ge khai tinin declare khai je age BJP no support khai tongmani tabo social media bisinte ani channel ni bisinte ang saklai rogu tei BJP no ang support khailia anyway accidentally si ang BJP ol sogu ani musungma bai bui haike program rogo flag rog nongwe ang join khaya abo just accidentally ge sokphana ang buhaina nai nagiran experience khai nagiran nei tongkha ge oro bisingo chin boro je prophana central government ni state government ni against mangna mane regional party hinita ge chin borok rok kabangma scheme sujug subida maya ige aro tongwi kisade chin borok rok no subamano kabangma chin borok sia pararong ni tong borok ni facilitator ngi de samu khaimano nei ang tong ge borok ni benefit rok roi de mano help de khaimano nei si ang tong mase rangma nai jat rok tong obhai rok ba ang subakha ge am bagai na kisa official experience ni bagai ba observe khainan bagai ang tongmani ge haifana tak tonglia abtike tonglia tamke an bkha belake khamkha especially chini christian rok no target khaijakman nugui ge tabok oronyo obhaike nukha ge belake kha khamkha hain bagai ang BJP o ang support khailia ge tabok borok bangmana thangnai TTADC BJP tan bagai man chokhaikha tan bagai senkha abo bui kabangma karon sabai ha karon kabangma tong reason kabangma sana he kabangma tong haipan ang only ani ek number angjangmani ke borok dharma no mix up khaimen bagai dharma no mix up khaiben bagai chini borok rok belai ke kha khamjak sajaglia plus ishor bhaina sajagya jeng feeling khai je bono abhai ke neglect khaimeni bagai ishor bhaina boni phanno phunukma hai klaijakha tamke state by central by government ang tongsi chikonsa additional si apply ingi maya oronyo niche ishorni phantong ge who knows sab saiman additional tamo even state india bhaina kamai thangmana tamke joto party na ek tongya slaijag even jeng nugo congress bhain kedek ma khaijak ya phangsi powerful abo gereng thang hain bagai ang sanamo su je kono somoy power khake omhai minority rok omhai dharmani borok rok no aghat romani chaya ge special dharmo touch khaimeni chaya politics ke politics tong aro tam dharmo ani mix khaijak ba ge hain bagai ang tini sajaglia tini support khailia ge haipana ang puila BJP 2014 no central government pro
observe खाई नायखा माने नायचंमै नायखा जे borok chini indigenous माने chini han bosarok no borok kisa priority rok man nugo ige subama bonukha ige chin tripao ang je chajakmani hingke 2015 27 May go borok aspa no repeal khai aspa ke Armed Forces Special Power Act hanai 1958 ni abo act chin tripao kedek mangkha onek bosor chin tripao act chalungkha o act hingke chin tiprasan bagai belai khena kirma sungsa o act hingke ADC area go kaisa si apply ADC area ni bairang khengya ge tam khai army rok patrolling thangkha ke jekono suspect khaiman borok no borok kokman butharaiman abhai ge onek bosor 1990 decades ro chin borok hugo thangmarok hugo sam khaimarok kogui toy phejabak suspect noita ge am bagai bukha belai ke tongthoya ang tongmani an bukha bahai ke mo repeal ngai ni bahai ke uthokjak sini ge omno toi chung burirok gobang ma north east ni base seminar khailaikha salaikha te demand rok khailaikha je propana north east base jung meeting khaikha ke u aspano toi ni sung discussion khai hain bagai BJP फाइन परे 2015 no obo repeal इंथांखौ उथोक जाखा ये बोनो काइसा बेलाइखे साजाखा बीजेपी गवर्नमेंट फाइ ये चिन ट्रिप्राव के आं नुखा महाराजा बीर विक्रमनि एयरपोर्ट बन बुमुं दै खाइनानि ये ताम दाग के आं आइगे कांग्रेस नंफ्रो तिनि राजमाता पेलेसो बरक डिस्कशन खाइफ्रा आंगो तंगु चिनि एयरपोर्ट no बीर विक्रम बके बुमुं खाइने होनो ते सुबल भूमिक रक नै तंगु कांग्रेस नि borong ke Rabindranath Thakur ni khaina rok hisawo mane borong ta gyapro rasmata sama tongu bo ithaisa mangde contribution khaikha obdai bung rona hake contribution khaijak rok ke siro naklaible ni bonus samak na gyapro belai kyang bonus sajakha ike boin porke tak BJP Maharaja Bikram bung rom bagai borong no belai ke hambai maro bukha bising tamki bo kaisa birat identity chini rokha angkha yete kaisang ke chin risano GI tag khairoman bagai borok chin risano belai ke promote khaikha manik sarkar chief minister tongpo bole ekdom gona siron naya tach khainaya piabat tini BJP phai chin risa belai ke promote kha te GI tag rok rojakha ngete kaisa borok no hambai maro chin tripraw aige national highway route line tangsasi ke tabuke gobang mangha kotorma lama ngai national highway road rok baikha kaisa ang hamjangman ke Indian highest post Indian joton se kotorku post ke president bono borok chin ST bri no asok roman bagai chin ST bri no borom roma hai klaija khata ke bono kaisa belai ke sajaka ge tofana dor mono toi borok mix up khai rajniti khaimen bagai sajaglia am bagai tini ang hai declare khai ang support khailia paithau hai jotono no hambai rok khnai tongan bagai te khulumkha